May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta tilakad mo? Sabi na bakit? Nasaya atlat tamat. Ay no, pitaka ka di dito ig gamam? Wen, apay ka day. Mayat ta pitaka ma. Agsilsilang. Ay ka, wen ginatang ko jesentro lakay. Sukatakman mo tidaan apitakak. Ay wana, mano atawon mutten asan anasuksukatan ti pitakam. Ay, wen nakunampay. Sika ngay, kaano mat agumatang ka iti baraw apitakam? Awan pa'y mo't kwarta kita bakit? Sagmamanula ang matipitaka ngay. At damat 150 jesentro. Mano ti pinanggatang mo iti pitakam aya? Ha, ay kwa. Nanginamot basit tamayat ti disenyo na. Ay wun gayam. Imay ka din ni nanang itay dito'y balay? Saan mo't bakit? Apay ngay. Kunaklakit din no inyag ng tinatangkan prutas ng order ko. Awan pa'y gayam. Agrobwatan sabi na, Mabiit laang taitulbak ko ti istor ko, nana. awan nila kay mo aya. At da inaramid na ije garden, nana. Agawa ang nga rudon. Wun, nana, mabiit laang. Ay nawaw, nagpintasan tapitakam. Ni nana siyo ni mat. Itala ang anakitak dayta Kagat-gatang munsamot. Ay wun, nana. Nagpintas sika. Magustuak ti kulay na. No kayat yo, isurok kada kayo no sa di no tinaggatangak, nana. Ay isaanan na kong. Awan mo laang kwartak. Para laang iti grocery kun bangos ti budget ko ita. Adda ka di aramidam ita, onad? Awan mo't kit di bakit? Apay ka di? Mabalin, asikapay lang ti aglutaw. Adapay aramida maya. Adupay, tinaskan nga aramidak. Mangiripakak iti idisplik alako. Anya ti lutok asidatangay. Kat no adan sapay mo, tinabati akar ni ti baboy. Adapay bakit? Ay kaisupay lang ti ilutom tapnong maibusan. Tapnong masukatan man mag. Adobo wano sinigang. Ay nawaw, saludsudom mutla amin kanyakon. Wan ata mga no adati ilutok kat di mo mutlang magustuhan. Isupay manin apagapaan ta no agreklamo ka. Naibos mo't gaya man ta asukar. Ano ti ko na yun, tatang? Naibusan ta asukar, ariyang anak kaw. Ni, apay mo't adiyo insapsapang imbaga, tatang. Amo mo't anak kaw, managlipat akmutan. Kakangay ti lumakay. Kasapulan nyo ka di ti asukar ita, tatang. Wala, tagkapi ako ma. Mabit lang nga rin tamapanak gumatang. Sigurado ka kadi anak kaw. At datilakad mo itasan ka day. Nasapapay mo't. Urayin nyo ti gatangak nga asukar. Mabiit lang ang tatang. Oh, sige. Gumatangak man, mare. Anya tigatanga, mare. Ada ka dila ko mga asukar. Ay adua, mano a kilo tigatangam, tay supot kon. Ay nawaw, may 1 kilo lang. Anya pa ay mare. Ang day tala ang mare. Mabiit lang nga rod, tay supot ko tigat-gatangam, mare. Mano ti asukar ita? Ay katkas iti sigod awan mo't nagbalew. Isulat ta ti presyo na. At titibayad ko, mare. Apay awan lati smaller bills mo ditan, mare. Awanan, mare. Day talaangan ti kwarta. Mabit lang nga raw, ta ipabaryak pa'y kanila kay ko. Kurang ngamin ti barya dito store. Ay nawaw, ayan ngayon ti wallet ko. Dito'y laang matinang idiswak, edi kalman kat. Unad! Unad! Apay ka daya.
Umay ka man pa'y dito, Istor! Ibagamo na niya tibagam. Mangagmad ditoy. Naa! Umay ka ditoy! Ang mga numangag dagiti lumablabas! Niya tibagam aya. Amom nga datar aramidak. Pukaw ka, pukaw dita. Nakitam ti pitakak. Pita ka. Diyak amukan ka ah. Nangidiswa maya. Kat no adalang mat dito, Istor, edi kalman, ta nag-inventory ak. Kita dita ah. Ang mga nun na misplace mo laang. Amangan kit di mat no. Ang mga noon niya. Amangan mat no inbulsa dayjay ng aryang. Isupay laang mat, tigim matang itangal daw. Ay no, di ka basta agpabasol. Biro ka nga muna. Ang mga nodalang dita kat di mo nakita. Awan nga rod ang makitak. Si kaman pa'y ti makaam mo dito, Istor. Mapanak iti ayan da aryang. Sapay adasag sa 1,000 akwartak iti dayjay apitaka, lakay. Adda ka din ni aryang, Tatanilo? Awan ti anak ko dito'y balay. At dati na panan na. Sa dino, tata? Nagpasintro da iti gayem na. At da ka di masapol mo kenkwana. Masapol ang makasaritak ti anak yo, tata. Amok nga iso tinang takaw iti pitakak. Ay nawaw. San ngagtatakaw ni Aryang? Ay na, iso laang tigim matang itangal daw. Iso nga amuklatan nga iso tinagtakaw, tata. Anya nga oras ti panagawid na? Enton malum to siguro ah. Agsubliak to nga rod, tata. No sumangpat ni Aryang, ibagayo nga isagana na ti pitakak, taumay kunto alaan. Anun na kumamat ti pitakam. Ay kat siyempre, amunang ada kwarta, iso nga inala na. Nakitam ka di nga iso tinangala. Sigurado daytan, tata. Asino kumapay nga iti daddo maamangala kat isulaang nga rod tigim matang itangal daw. Sa dino tinapanam itay, sabi na, agdardaras ka mo. Iti ayan da aryang, nana. Anya ti inaramid mo ngay ijay. Mapan ko kumaalaan ti pitakak nga inbulsa na, nana. Ay nawaw, tinakaw na ti pitakam. Wen, nana. Iso na lang tigim matang iti agsapa. Idi kwan, jak maten mabirukan ti pitakak. Agtatakaw mo't gayam day dya tao. Ang mga no na misplace mo laeng. No na misplace ko laang, di nakitak ko may balay, ngam awan mat. At dapay magkwartak iti day dya apitaka, nana. Ay nanakong, narigat ti agpabasol no awan pamaneknek mo. Ay nana na syune, sigurado ak iti ibagbagak. Dakkel ti posibilidad na nga agtatakaw day dya a babae. Ay, makabanog ti agbiyahe. Imay ni sabi na dito'y balay itay anak kaw. Ay nawaw, anya ti may naimbaga tatang. Sika ti pabasulan na ng takaw iti pitaka na. Anya, ni, ano kumangay ti pitaka na tatang. Diyak manam mo iti day dya ababay. Ay, agpabasol manen, kat awan mat ebidensya na. Mapanak iti ayan na, tagsarita kami man. Saan anasaya at ti kastang aramidan na? Urayim latan nga umay dito'y balay anak kaw. Sigurado nga umay day dya inton madamdama. Tay sumot timbaga na. Apay kanumit asyak ti pabasulan na ngay. Wan ah, tasi kalaeng ka no tigim matang iti agsapa. Isumot ti kunana. Jak tupay amuno anya ti itsura ti pitaka na. Isublim ti pitakak nga imbulsam, aryang. Awan ti pitakam nga isublikan niya. Naa, di kan aglibak tasi ka lang tigim matang itay bigat. Nakitam ka di asyak tinangala iti pitakam. Asino kumapay ti daddo maamangala? Kaibagbagak laang asi ka tigim matang itay bigat. Awan amok dita. Sa anak ngagtatakawan niya. Pagan ano kumamat ti pitakam ngay. Jak tupay ammo ti itsura na. Isublem, wanaw? Ay nasaan asyak ti butbut ngam. No imbagak nga awan. Awan, di mo ipilit. Naa, aglibak ka pay laang? Pangaasing tadi ka agpabaso lakas na. Gaputa siyak laang tigimatang iti dayjay nga aldaw, siyakon ti pabasolam. Anya ti amok ngay dita. Amangan mat no na misplace mo lang. No na misplace ko, adda ko maijay balay may. Ngam awan nga rudmat a makita. Uray labusan nak ita. Awan ti pitakam kanya. Period. Bagbaga man ti asawam manong unad. Natangkan mo't nga rod ti ulo na.
Ang pabasol nga oray awan mo't ebidensya na. Magbagak mat, ngam jak ammo iti dayja sabi na. Ay, nakapigpig sapay nga rod ti sa una. Di na ngamin matagpalang tingiwat na dayjay. Naimbag kumamit ano pudno ti isaw-sawang na. Saan mo't nga rod? Magbagak to ti asawak. Saan nakadipay anabirukan ti pitaka na? Saan pa'y nga rod? Ngam pa nagkunakit na misplace namanan. Kasla ti cellphone na amapukpukaw idi ah. Nagsuspet siya adakos. Tagayam, at ti cellphone iti bagna. Sapay la kumata mabirukan nan. Tapno agsardeng matan. Di mo ka di pa nabirukan ti pitakam bakit? Ay nawaw, kasano kumaamabiro ka kat tinakaw da nga rod? Di kag pabasol no saan mo mo't anakita? Taasino kumatidad dumaamangala iti dayja apitaka ngay? Dahito ti jacket kin ka bakit? Nalaing kang agpabasol. Naa, nalakalaang king kati agsaw ta saan mo mat akwarta ti mapukpukaw. Anya ti damag na nasyoni. Damag, nabirukan ka din ni Sabina ti mapukpukaw apitaka na? Ah, dayjay ka day. Saan ka nupay? Ni, apay ngay. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. Di na ammo ti pangidisdiswan na iti usar na. Siyak paikit ni ati pabasulin na, nana. Wan nga road, tunggal umay dito'y ayan kaw. Katipita ka na ang mapukpukaw ti sangka istoryana. Ay, mangibabain nga rod, nana. Agsuspet samot nga min adagos. Nako nampay, ugali na ti kasjay. Una yan, nana. Agraman inosente, mairamanen iti kasjay nga aramid na. Ay, nakabutbut ang gayam ti gumatang iti istor na. No adda mapukaw, datao ti mapabasol. Sabi na bakit? Sabi na! Apay aya! Kita no niya dahit at dahi ti crits. Ay nawaw, ti pitakak mat amapukpukaw. Makitam dayta. Di tamot gayam tinangidiswam. Ay wan, malagip kaun. Indisok dito, idinangalaak iti karton. Makitam dayta. Pinabasol mo pa ikit diti inosente. Ang demon is istoryahan iti sa balilakay. Di mo ibagbagaan na saraka kung tipitakak. Tapno sandak apag panunutan iti dakas. Kasanungay na ariyang anapabasol lang. Adamutan kinkwa na ah. Diskarte na matan lakay. Di kag pasensyakan ko na. No aramidak dayta, di siyak tumatan ti mapabainan. Anya? Basta aguli magkalatangaminan unad. Ti kayat mo ka di asawan kat okay la ang amapabainan ti sa bali a tao? Tinapatag kat nadalos ka? Nasarakam kanumutan ti mapukpukaw apitakam, Sabina. Ay nawaw, asino mat tinakadamagan nyo na nasyune? Nilakay mo, tinangibaga kanyak. Ay nawaw, talaga mat dayjay nga unad ah. Pudno ka day. Ay kwa, wala na. Hindi sukgayam iti krits iti balay. Na-misplace mo lagayam. Ay, wala na. Kat agpasensyakan akin ni Aryang. Ay, saanan nana? Di ulat tandakdakamatan iti sa bali, tinaamuan nyo. Ay na, kaasimot ani Aryang balasan ko. Iso ti maibabain no kastalaeng. Di mo matun ususaran ti kabarbaro apitakam sabi na bakit? Saanan tagim matangak manen iti baro lakay. Anya? Saan kun nga usaran pa'y day taapitaka? Ay nawaw. Apay mo it? Ay kwa, ang mga numakita dagiti tattao kat siyak pa'y ti mapadaksan. Sika tinagkamali. Isurumbang lang agkid daw kay ti pamakawan iti tao ana iraman. Saanan kun naklangarudan? Na, di mo among aklunan ti bidot mo no kastalag. Asino mat ti mayat ama ibabain ngay? Anyan tulangan ti panunutan da numaamuan da na misplace ko lang gaya. Anya ti kunayo, tatang? Nabirukan kanumutan ni Sabina ti pitaka na. Pudno, tatang? Wain, nilakay na tinangibaga kanyak. Na-misplace lang arod, ano kasta? Pudno, ti bagbagakan ko na. Wain, nabirukan da kano iti crate si de balayda. Oh, makita yo data? Basta agpabasol latang aminan da dya babae. Saan ka diyan nagpasensyakin ka, anak ko? Saan mo, tatang?
Amangan numabain laang, iso akasta. Rumbang laang nga agbain atatang. Kunamlan asino nga agsasao idi. Kumusta kan, Sabina? Ha? Aryang? Damag ko kat nabirukam kanumutin ti mapukpukaw apitakam. Ay, kwa. Naimbag man ta nabirukam. Kwa. Iti krits gayam ije balay tinangidiswak, Aryang. Oh, makitam day ta. Na-misplace mo lagayam. Inraman nakpay laang ngamin. Ay, kwa. Pasensyakan Nagkamali aklaang. Madanaganak ngamin. Tada kwarta iti dadya apitaka. Maawatak no madanagan ka. Ngam saan mo't anasaya at abastag pabasol kalatan. Ay, amok day ta, Aryang. Jack ilibak. Siyak tinagkamali. Iso pasensyakan Sapay la kumata mapakawan nakmeten, Aryang. Napakawan kan, ngam ti kayat ko, kasaritam dagiti nang istorya am ngagtatakawa. Ibagam kadakwada ti pudno. Iti kasta sa anak mo't amay babain. Aywan, di ka madanagan ta aramidak day ta. Kat ulitak manan ti agpasensyaken ka, Aryang. Ay, sabali ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak lakay. Ngamin, naamuandan anabirukak ti pitakak. Pagadalam day ta bakit? Ay, nakababain launay lakay. Inton sumaruno, agpanunot ka pa, sakbay nga agsao ka. Uwan lakay. Saanan ang maulit ti kasday ngay naramid ko. Nasayat man to kasta. Narigat nga mintag pabasol na awan ti ebidensya ta. Awan ti dadduma ang mapadaksan no di si kamot laeng. Ay, nawaw! Di ka agpabasol no awan met ti pamanaknak mo. Iti kasta kat saan ang maperdi tinagan kan dignidad ti inosente a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda ka numatan ti agas na umi anak ko. No kasta, mabalin nga rodan ti mangala, tatang. Sumot ti imbaga ni pare Piping itay limabas. Umay kanud na midwife kan doktora. Makipila kan tuman. Anya nga agas ti alaak. Kas iti sigod nga lalaam Okay. Mapanak to nga rod inton madamdama, tatang. Mapan ka dagos, tapno di ka maibusan anak ko. Ay nawaw, relax kay lang ka di, tatang. Sa anak ang maibusanan niya, Amumot aka sa pulak launay ti maintenance ko. amok day tatang. Saan ang masapul nga ibagayo? Mangan ka nga roden, tamasapa ka amapan. Sigurado apila manan iti klinik. Excited ka launay mo, tatang. Narigat ti maibusanan niya. No sa anak ang makapagtumarita agas ko. Talaga ako marutan ang nayak Anya ti aramidan ni Alwina dito'y klinik. Sa paintugot na tisingin nga anak na kat nakabarbara ti panawan. Mabiit man lang taasit gak. Mangala kayo mat iti agas? Ni, si kamot gayam Naomi. Vitamins ti gagarami. Kat, apay nga intugot mo tisingin nga anak mo. Awan mo't ngamin pangital ka. Ay nawaw, nilakay mo ngay. Adda trabaho na ita.
Sa nabali, tagawid kami matladagos. Apay nga taakas jay. Saan mat nga agkarkaro pati singin nga anak na? Anya ti ko mi. Ah, ay, awan mat kit day. Adda nangag ko nga imbagam. Ah, ay, si kakit di mo't Alwina. Saan ama ipapankin ka tiin bagakan niya? Talaga ang nagpig sa tilapayag na. Nangag na pailaang mo timbaga. At tuyon ti aga siyo, tatang. Agyaman naklaunay na umi anak ko. Apay nga taakas jay, tatang. Ay nawaw, diyan jamanan. Naranaak ni Alwina ije klinik itay, tatang. Kat, Nakitak ti singin nga anak na. Saan damat nga agkaruprupa? anya kumaitan saan nga agkaruprupa. Siguro, sa bali ti ama jemay sa tatang. Ay nawaw, di mo ammo tilawlawatam. Isudala ang man ti singin anakitak asaan nga agkaruprupa. No awan tinasaya at nga ibagam, agulibag ka. San akum kumpormiti sa usawang mo? Nakababayin ti kastan wad na makangag. Dakas man ti kastang aramid anak ko. Naibos mat gaya man kitilapia aginatang ko idi napalabas a Sabado. Anya tanda di tarif nga eh. Hamken hatdog laangan tinabati lakay. Sinigang at tilapia ko matigayat ko. Mapan kala gumatangan iti istor ni Nana Flora. At nga tala ko na tilapia ijay. Adda lakay. Ikan nagharod iti kwarta ta siya kung ti makaammo gumatang. Mga laka iti pitakak lakay. Ayon ti pitakam. Adda iti silid tayo Di mo nakita ya. May sa kilo lang nga rod ti katangag. Wen, kun sinigang pa'y gayam. May salaan. Aw, adto yan tigat-gatangam nga itlog na may. Ay na, agyaman naklaunay Nana Flora. Ay wan gayam, nakita yu ka din ti singin nga anak ni Alwina akalugaran tayaw? Wen mat, apay kaday. Nakitam ti langada, Nana. Ay nawaw, siyempre takanayon damot alumabas dito'y isturkaw. Awan nadlaw yaw, Nana. Kas kumaitian niya. Saan dang agkarkarupa, Nana? Ay unay kan, day tapay lang tinadlaw mo. Amangan kunak no sa bali ti ama jemay sa Nana. Na, ay tila ibagbagam mo. Kasano kumasabali ti ama jay maysa, kat singin da nga raw. Nene, aguli mo kan, ni Piolo nga asawa ni Almina ti sumungad. Sige, agpakadaak nga rudan, Nana. Agawid ako. Nasaysaya at pay, ang mga nuad da maisawang mo dita, kat mairamraman akpay amadaksa. Ne, apay da dyan, ana. Ay nawaw, ti anya Piolaw. Agdardaras mo't ni Naomi apimanaw. Ay kwa. Apay ka no, nana. Kabutang naksamot. Si kakit dimot, saan asika ti makagapaw? Nalagip na lang nga minti ilutluto na nga innapaw. Iso anak ko na mga agdardara sa pimanaw. Kasta ka din, nana. Manya ti umay mugatangan aya. Ada tila ko yung tilapia, nana. At dapay, mano akilo ti gatangab. May sa kilo laan. Ala, mabit lang nga ron tamangirwarak. Agtugaw ka pa'y, tapno di ka mabanog nga agtaktak derdita. Marites mat dayjay anaw mi. Ay, nawo. Apay ni Naomi Alwina ba kan? Wala, tasarsaritaan nakit din tisingin nga anak ta. Ano tikat mo asawan? Imarmarites na tisingin nga anak ta. Sigun kan kwa na, saan da ka no nga agkaruprupa. Anya? Iso ka no matisang ka istorya na kadagiti kalugaran tayo. Di mo latan ni kaskaso bakit? Ay na numauma ak tutupak dayjay lakay. Di makabasol ka pa eh. Aglablabos dayjay a babae lakay. Itian niya aga po nga ibagana sa bali ti ama ti maysa nga anak ta. Di na siguro amu ti kunada a fraternal twins bakit? Amangan no ti amuna, kat amin asingin kat 100% nga agkaruprupa. Ignorante at chismosa. Makaparurong. Anyamatan dayjay nga Alwina? Apa ni Alwina? Anya tinarami na king ka? Mariknak asabali ti panangkita na kanyak itay, tatang. Nadamag na siguro dagiti imarmaritis mo, may papan iti pamilya na ah. Pudno ti bagbagak, tatang.
Talaga mo't asan nga agkaruprupa ti singin nga anak na. Anya kumanga ti pagsakitan tinakam na. Nakitak ti anak na, kat adamot nagpadaan da. San lang a 100% nga karuprupa da. Day tangarod ka, tatang. Singin, ang amsan damot nga agkaruprupa. Nagadulakid di nga ammom. Ay na, tatang, di yung amin maawatan ti kayat ko asawan. Saan aga puta singin da, kat 100% nga agpadadaan. At dalatamot nagdumaan da Apay ngamin nga isukin ka na ita. Awan mo't kit day, tatang. Ibagbagak lang mo't ti madmadlaw ko. Ay nawaw, ninaw mi ti masabat ko. Good morning, Alwina. Ah? Kastamot kan ka, Noemi. Masapul nga tapayak. Tama nga noan niya pa'y ti maaramid ko kankwan. Sa dino ti papanam? Ah, di talaang. At dalamapan ko gatangan. Ah, kastaya. Di mo matintugot ti anak mo asingin. At damot ni tatang da kadwa da iji balay, iso nga imbatik ida. Ah, kasta ka day? Maala no awanan ibagam, aglisi ka itidalan ko. Ah, pasensyakan. Aday ta, umanay kamot siguro dita. Saan kamot analok magkat? Ah, agyaman na ka. Talaga mo ta. Masapul pa ilang nga ibaga na asa anak analukmag. Nagadulakit din adildil na wanday ta babae. Dua atawanan tinapalabas. Ngam talaga asaan nga agkaruprupa dagiti singin, tatang. Tisingin man ngamin nga anak ni Alwina ti ante atensyon mo. Wuna, tanasabat ko manan ida di tadalan itay, tatang. Anya ko maitano na sabat mo ida. Awan mo't kit day, tatang. Apay ngamin apagpupudutam tisingin. Kat awan mo ti dakas ngar aramidin dakin ka. Ah, ay, awan makit day, tatang. Awan ko na. Ngam di mo mat ida sardangan. Wano, kursunadam ni Piolo nga amada. Ay nawaw, saan Kurso na, damot nga ibagbagayo, tatang. Apay nga rod akastaka. Ibagbagak laang ti makitkitak. Saan aga po ta ibagbagak asaan da nga agkaruprupak at kurso na dakmatan ti amada? Ay nawaw. Masapul nga rod adil lawom amin ang makitkitam. Nakita yo dagiti limabas na Flora. Asinaw dagiti limabas. Tisingin nga anak ni Alwina, nana. Ay nawaw, isuda man nga minun tinakitam. Ah, naimbag man tasan nga agduadwa ni Piulaw. Apay kuma, kat karuprupa na mo dagiti singin. Saan lang amin a 100% nga karuprupa dagiti agkabsat? Itikas day nga itsura da, kasla saan damot asingin, nana. Nabayagan day ta nga isyom. Saan mo ta na malmalpas? Tinapatag kat adda nagpadaan da nga agkabsat. Ay, maruruda kun iti day di anaon me, lakay. Di mo't imbagakin ka, di mo lata ni kaskaso bakit. Maasarak nga rod kan ko, ana. Relax ka kadilang. Di mo istresin ti bagim. Ay nawaw, dagiti ignorante akas kan kuana, kat masapul ang mabagbagaan. Nabayagan akas tater aramidon na. Ni bakit mo? Manu atawan matan nga agtep-tep palaklakay. No tinutupak day jay anoy awanan talaga nga agsubang kami. Di na siguro ang muti ko nada a fraternal twins. Iso akas jay. Saan mo ten ama kamubon iti singin nga anak ta? Isuda ka na yung tisang ka istoryana. Uray anya pa'y tibagbagam, kasaritak day jay a babae. Talaga gayam at chismo sa kanya. Ay nawaw, chismo samot nga ibagbagam si ka Alwina. Apay a pagpupudutam dagiti singin nga anak mi iti asawak, Awan metdakas nga insawang ko Saan ka di adakas ti kastangar aramidam? Naa. Awan dakas ngar aramidan ti pamilyakan ka. Ngem nakatangtangsit ka. Ay, jak amuking ka Alwina. Ignorante at chismosa. Anyat ko nam. Ignorante ka at chismosa. Ag-research ka pa sakbay nga agsaw ka. Saan nga amin asingin kat 100% nga agkaruprupada?
Di mo amo ti fraternal twins ako nada? Tapno ibagakin ka sa anak nga ignorante, Alwina. Kas na ko nakitayan, ag-research ka pa'y nga umuna, sakbay nga agsaw ka. Tapno saan ka nakababain? Makauma ti kastang ugalyo. Kunamlan asino mat day ta akalalaingan. Ano wow? Apay manan na umi. Adon samot na kaapam. Ha? Day jay Alwina ah. Apay ni Alwina. Ignorante at chismosa kun kunanakit din kanya. Na anya nga iti nakakatkatawa iti day jay tatang. Imbaga naging kadayta. Naragsak kayo, abi nagaandak nga ignorante, tatang. Gunggunam apay kamin akum kumporme ti dildilawam. Anya nga ita, nakangag ka din na oras. Ay na, natangsit day jay Alwina, Nana Flora. Apay ang naibagam ti kasta. Wan taagasam man day jay, inbaga nakit din nga ignorante ak. Ay nawaw, apay kanumot. Wan tasaan ko kanu nga amo ti kayat na asawan ti fraternal twins, Nana. Isumat lagayam Ay nawaw, kastalaang ti bagayaw. Anya tinamnamaam nga isungbat ko ken kaya. Na di nakampian, Nana. Apay kumaakampian ka, kat sikat ti ayan ti bidot. Ay nawaw, Husto nga minen, sardengam dagiti singin nga anak ni Alwina. Ure asinumot masair, nukas jay ti aramidem kadagiti anak da. nasakit mat gayam ti panagsasao ni bakat mo anya, piulaw. Apay ni bakit ko Naomi? Binagaanak nga ignorante, idi na palabas ng aldaw. Talaga amat nga ignorante ka. Ay nawaw, may sakamat. No di mo kaya't timakangag, irespetum ti pada matao. Kat, nasayaat nga raw, tikas de pa nagsasauna. Deserve mo Apay nga mina di mo tepalantang iwat mo. Dilaw ka, dilaw. Ay nawaw, Maminsan pa Maminsan pa ang mangisawang kay tidakas. Tibabang ka talaga. anya? Nasakit din akong minaumikin ka bakit? Awan bibiyang ko lakay. Basol na no apay akas jay na isawang ko. Barang agsardang mata na. Pinagsasawak mo't lang itay. Anya timbagam kan ko anangay. Imbagak at ibabag. No at daman ng tidakas ng isawang na bakit. Una yun tatibaban lakay. Ay wana, tapnog, butay ngayon. Nakaturturod ngayon kayo. Agulay magakuma. Ngam nagadumot na dildilawan na. Nabayagan na kasjetar aramidan na. Mano abulan nga awan tinangag ko ken Naomi. Nagbutang lakit di dayjay lakay. Kabutang na timatibab. Siyempre nasakit nga tatimatibab. Saan kumot nga ramidan na jay bakit? Kung kunaklang tapno agbutang. Namukla ka butang na tikas jay. Hindi pa'y kumakin na sarita ka. Tinapatag kat awanan ti pakasairan tayo lakay. Wana, sapay la kumata di namutan ulitan. Mano alawas mutan nga awan nangag ko adakas ken ka na may. Ay kwa, talaga nga awanan, Nana Flora. Husto no nagnakam kamutan. Narigat mo't timatibab, Nana. Ay nawaw, asinaw timang tibab ken ka. Ay kwa, awam makit day, Nana. Ngam no adda kanupay mangag ni piulaw kat tibabon na kaon. Ay. Una yun day tatibaban. Anya nga'y tinakakatkatawa, Nana. Awan, agsingsingput ka nga rudon. Di mo ipakat ti kinatangsit mo. Tanarigat ti matibab. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul a komentaram? At damat oras anasaysaya at no aguli magkalatan. Itikasta, maliklikan tiriribok. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sarong karak ni tatang ita. Sa anak asumurot, taamumat, adda trabaho kita, Fred. Kasayak ti groceries, karnigan prutas sa kinatang mo Ay nawaw, apay akis sayam. Wana, tapno dati isang put ko para kan tatang. Nakababayin mo't no agawid ak nga awan ti ginatgatang ko aparakin ko na. Mabalin mat ngamin nga grocery kan sakbay nga agawid ka ije balayo. Awanan ti oras ko tagdardarasak. Apay, adda ka di emergency? Awan mo't kit de. Oh, may lagayam. Apay akasadot mo ti mapan gumatang. Basta, mangala akon dito'y. Tapno saan amasapul nga agpilpila ak. Kan maysa, amangan numatrapik akpay. Ti kinasadot mo man ngaminin ti ipakpakat mo. Ni Jocelyn gay, apay asan mo ngay dugot, Fred, anak ka. At ang trabaho ni Jocelyn, tatang. Ay nawaw, ilanayok ko ma, ti umay no di op na. Busy day siya, tatang. Santo pa'y ngagdi-day off. Hindi, pag inanaumbat Sa anak nga imaytap no pagsaritaan tayo ni Jocelyn, tatang. Imayak, takayat kayo ang makita. Ayon gayam, at dati ginatang ko ang groceries, karnigan prutas para kada kayo. Nay, nagadumat tinday ta anak ka. Nagsildo ka ka, day. Ha? Oo, ang tatang. Nagsweldo ako, iso nga dati inggatang ko. Italaang manan Pabastuyo matinday tayo ti makalawas, tatang. Ay, ang mga lodwa alawas pa'y kiiti anak ka. Adda ginatang ko apit sa para kada kayo nanang. Agyaman naklauna, Jocelyn, anak ko. Paboritok day takag. Iso nga rod agim mata nga, taamok a paborito yung. Aywan gayam, apay anagawid ka. Adda ka di parikaw? Awan mo't kit di nanang, kaya't kailangang makita. Ni Fred ngay, apay asaan asim murot. Adda ka no aramiden na ita nanang. Pagtrabahwan na itaaya. Agap apply pa'y laang. Ay nawaw, makatawan mo't tan nga agap apply day taataaw. Saan mo't nanang? Anya asaan mo't nga ibagbagam. Kat no idi pa'y napalabas atawan ana ibagam kanyak amadama ti panag-apply na. Adda mo't kit di trabaho na ita, ngam saan a full time. Kan manulaang matisweldo na. Ibagam taagbirok iti full-time at trabaho na. Saan amabalain asikala ang ti aggas-gastaws anak kaw. Anya ti ibagam aya, Fred. Anniversary tamot gaya minton Sabado, Jocelyn. Ay nawaw, winmat ngamin, apay ka di. Agdit tamot ko no okay lang hanggang ka. Nabayag mo't asaan ta nagdate. Mabalin lat tamat. Iti paborito ma restaurant ti papananta. Ngamin, espesyal nga aldaw talay dyan. Masapol nga iti espesyal mo't a restaurant ti papananta. Okay. Ibagak nga rod kini boss asaan ang mabaling nga ag-overtime mak iti trabaho. Wen, kasaritam tap na muna. Italaang man nga agdekta. Sana mabali na dadaulan na ti espesyal nga aldawtan niya. Umuna akon nga agawid, Melissa. Ay nawaw, umunakan nga agawid ko na. Saan ka kading ag-overtime ita? Nagpakada akon kini boss itay bigat. Adda nga min lakad ko itakat. Sa dino ngay mat. Ag-date kami kan ni Fred ta anniversary mi ita. Aywan! Anniversary yung agpaiso ita. Iso nga ano sampay laang nga aramiden dagiti ipapaaramid ni boss ha. Bumawi akto kan kan. Okay.
Enjoy! Agyaman ako, na friend. O sige, inakon. Nagadumatan ti in-order mo, amakan. Sayang, no saan ama ibus data? Kabailak, ibusin ta amin tin-order ko niya. Inuray naklat ko mga ninin. Nag-order ako na, tapos saan ta nga aguray tinabayag dito. Ayun kaya, bayadan pa iti in-order ko, sakbay amangan ta. Anya, siyak tagbayan? Ay nawaw, nagsweldo kayon saan ka di? Juan, Nagsweldo kayon, iso asigapay lang tagbayan. Siyak tumatagbayad na update tamanan. ay, sapay nagngingila dagiti makan nga in-order mo. Di na kumamot ibabayin dito ya. Sika tinangibaga nga agdate ta. Sa ita, siyak gayam ti pagbayadam. Ano usan lakpailaang tani, awan mo ti full-time at trabaho. Amom mo data. Kumusta nga iti date you ka ni Fred, friend? Okay lang mo. Ay nawaw, okay lang ko nam. Ngam apay ngay akasta tilangam. Adda ka di parikot. Kasla saan kamot ngamin anaragsak, friend? Ah, ay saan mo? Si kakit di ba't friend? Kumkumpor mi ti madmadlaw mo. Ay na am-amu kan, Jocelyn. Saan akasta tilangam no naragsak ka? Ha? Aday ta, nakaisam ako. Mabalinan ti kastoy. Ay nawaw, nakaisem kang agpayso. Ngam makitak iti matam analiday kalatta, friend. Ay, sika talaga, Melissa. Tila madmadlaw mo. Aramidin takit din ti papaaramid ni boss. Tapno malpasan. Ala, siya kun ti mangilepas itiin paramid na a report iti kalman. Rugyamon, jay maysa, tapno malpas matan. Okay. Kita am ti folder iti lamisaan mo. Inkabil ko iti iti kalman. Ituloy tanto ti agsarita intun break time ta. Adu pa iti kayat ko asaludsudan ken ka, friend. Awan sa amat ni Jocelyn diti pag-abangan nyo, friend, anak ka. Awan, tatang. Adda trabaho na ita. Talaga anak agad na siya babae. Nako na ayo pa tatang. Sa anak nga agbisin, no iso ti kadwa. Anya ti kunam. Ah, ay, awan tatang. Awan ti kahit ko asawan. Da kayo di mo. Nalawagayam ti abangan nyo dito. Aywan, talaga nalawa tatang. Sigurado anak kalmat ti abang nyo, abay bayadan nyo. Talaga atakkel tatang. Kas makita yung may. Saan asinsinan ti pagnanadan mi. Kan may isa, kompleto talikaman mi. Amangan mat, no ni Jocelyn lang tagbaybayan iti abang niya. Sana, paggudgudwan mi ti abang, tatang. Ay, nasayat mat nga ron, no kasta anak ko. Pagtinulungan nyo, tanariga ti papakpakan laeng, nagruna kat sika ti lalaki. Sabong kan tsokolate para ken ka, Jocelyn. Ni, naggapunday ta, friend. Adda nang i-deliver para kanukin ka. Anya? Awato mo na. Ibingayan nakto iti chocolate one. Happy Valentine's Day. I love you from Fred. Ay! Naimbag ka pa'y. Sweet ni Fred ken ka. Agasam man day ta. Nagpa-deliver pa iti sabong kan chocolate dito office. Agdama lagayam kwarta na. Ne, apay akas ta ti reaksyon mo. Kasla saan ka mo't anaragsak. Ah? Siyempre, naragsaka. Adala na lagip ko. Kunaklakit din no adda parikot mo. Ang ibingayan nak iti chocolate mo, wan. Di mo liplipatan. Tano siya, sigurado nga awan man ang tiitad ti boyfriend ko. Agyaman ako na iti sabong kan chocolate nga impa-deliver mo iti office, Fred. O nanyaman na. Ayun gaya. At dapat i-surprise gift ko para keng ka. Ay nawaw, anya ngay date na. Lukatam at kita amnon niya. No? Ni, relomat.
Nagustom ka diti regalo para kin ka iti Valentine's Day? Magusto ak, Fred. Agyaman ako na ikan ka. Awan ang yaman na. Inton bigat. Gumatang ak tumat iti regalo para ken ka. Ora sa anak. Sa anak mo nga, guro ora iti kasukat dagiti inted ko ken kakit. Sigurado ka? Wan. Agpalasakan. Tamang idasarak iti kanenta. Nagluto ak iti paborito nga adobo. Aguray ka man, friend. Apay ka di, Melissa. Itakla ang anak kita day taarilo Daytoy ka di. Regalo ni Fred daytoy, friend. Ay nawaw, naghasat ka at talaga ken kwa na, friend. Sweet launay ken ka. Italaang mat abumawi, Ay na, syakmat nga ta. Kaano mat nga ta ang mapadasak ti kasta, friend. At dain regalo tinobium abagkan ka. Saan ka di? At daang, saan pa'y nga umabot iti rebo ti presyo na day di abag. At least, at dalat taintad na kan ka. Alahas kumamot ti kayat ko, friend. At danto Noan niya ti kabailan na, isopay laang ti anusam. Tinapatag kat naggapo iti kwarta ang nagrigatan na tinggatang na. Sa bagay, at damat kit di puntom, friend. Api ngay, kasla na lukatan mo't ti cabinet ko. Amangan mo't no. Sapay la kong matasaan apod no ti atap ko. Naksayan nga ang paiso ti kwarta nga indulin ko. Fred! Fred! Abay ka day. Naksayan ti kwarta nga iduldulin ko. Sika ka di tinang kasay. Ay ko Jocelyn. Ang pudno ka kanyak. Di nakululbudan ko naknay. Kinapudno na. Di ta tinangalaha kiti imbahid ko iti sabong. Chocolate ken rilo nga inregalo ken ka. Ay, nawaw! Pasensya ka, no saan ko ngayon bagbaga. Kahit kalaang asurpresaan. Ay, unay kan, Fred. Nagusto mo tinted ko para ken kasang ka de. Ha! No kwartak mo ilagayam ti pinagbayad mo. Di ka lata ko man nang tad iti regalo kanyak. Makapasuron ka mat. Adda na patag apang usarak iti dayjay a kwarta. Ngam kinisayam kit din. Anya tay nyawid mo, anak kaw. Gamit ko dagita nanang. Ay nawaw, apay maut. Makapasuron mo't ngamin dayjay a Fred. Apay ni Fred. Anya manan ti inaramid na kin ka. Inikanak iti regalo nanang. Matlagayam. Apay akastangay ti tsuraam kat inikkan na kamagayam iti regalaw. Una, takwartak mo't laang ti inggatang na. Ay nawaw, apay ngay. Ha! Kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko, nanang. Ay, makauma ti kasjay nga aramid na. Kuna man no ada trabaho na. Saan nga stable ti trabaho na, nanang? Nabayagin nga agtap-tap palak. Tapno lang ang saan amay babain da dya tao. Ngam kastoy kit din ti aramidan na. Ay, nang! No kasta, inuulbaw dagiti imbagbagam kanyak, Jocelyn? Una nang, gaputa impagarup ko nga adapay pagbaliwan na. Ngam awan mo't gayam. Di na amo ti ag-effort para iti relasyon mi. Anya ti kunam. Saan ka anagawid iti pagnanaadan nyo ka ni Fred, friend? Saan, friend? Nauma akmatan iti kasjay nga aramidan na. Anya nga minti inaramid na ken kaya. Kurang ti effort na para iti relasyon mi. Gaputa muna nga dakwartak. Anya? Malagip mo ti sabong, chocolate, ken relo nga inted na kanya. Oh, apay dagi jay, friend. Ha! Kwartak mo't gayam ti inggatang nakadagijay. Anya? Wen friend, kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko. Anya ngay dagijay? Regalo mo, bayad mo. Ay nawaw, nagloko mo't tanday ta, Fred. Sapay agbilibak ken kwa na idin. Agburak ti darak tunggal malagip ko tinaramid na. Anya nga ta tinaramidag, friend? Makiwin na swasak nga tankan kwa na. Ay kat adaken kaday ta, friend. Sikat ti makaammo no anya a klase ti tao ni Fred. Agyaman ak na nagawid kang Jocelyn. Imayak, taumay ko alaan dagiti usar ko. Anya, Pumanaw ako. Makaammo ka matan itibiyag mo. no kasta.
Makiwin na suwas ka kanya? Wan, nauma akon, Fred. Nauma akon. Ay, saan kumamot akas ta, Kasanuak langan. Ha! Nabayagan nga agdandan nata. Ngaman niya ter aramidan. Di ka mat ag-effort para iti relasyon ta. Sana na maulit. Amok akang maliti na ramid ko. Talaga saanan ang maulit ta pumanaw akon. Ala, aglisi ka iti dalan ko. Sigurado ka din, iti desisyon mo ang makiwin na swas ka ni Fred, anak kaw. Wala nang. Ay kat adakin ka day taa. Da kayo laang ti makaamaw, nuan niya tinapasamak kabayatan ti panagdanayaw. Ay, sayang nanang. Nagado ti arapaap ko para kada kami. Ngam dinadaal na laang. Ay kat anya ngay nga raw, ti maramidan tayo, nukas jay mo ti kinatao na. Ay, Inton sumarunaw, piliyam ti lalaki nga ayatam, anak kaw. wala nang. Saan kun nga aramidan ti kas iti inaramid ko para kini Fred. Dakkel mat ati gastos ko para kenkwana. No adaman lalaki adumtang itibiyag mo, saan adakas no aggastos ka. Tinapatag kat amom ti agkontrol, tapno balansilat ta ako nada, anak kaw. Dito'y akong ngagnaad, tatang. Ay nawaw, ni Jocelyn ngay. Awanan, tatang. Nakiwin na suwasan ni Jocelyn kanya. Anya, Day tatipod no, tatang. iti anya kanumat agapaw. Diyak ang mukhang ko ano, tatang. At alakit diti sa bali alalaki na dayjay. Anya, amangan mat no suspitsam na ang dayta anak kao. Amangan no akselselos ka iti angin. Basta, dito'y akong ngagnaad, tatang. Di ko nam kanyak kat ang dalalaki ni Jocelyn. Unman, Ay nawaw, ulbud ka mat anak ka. ibagbagak tipod no, tatang. Naranaak ni Jocelyn iti paradaan itay. Ah, Kat imbaga na tipod no kanyak. Isuasan ka na makapagrasound. agar aramid man iti istorya tayo dyan babaeng. Saan mat nga may na nasaya at kasi nga arame ti may sa lalaki. Sika ti lalaki. Sika kuma ti mga daulo iti pamilya. Siyak manentaen ti biddo tita. Kay nawaw. Ay talaga sika ti ayan ti bidot, friend. Di mo amo ti pagribangam kas partner. Agasam man ta ni Jocelyn gayam ti gasgastaws para king ka. Desisyon na mo tayo dyan, tatang. Agbain ka kalimat nakababaen sika ti lalaki. Ngam sika paylaan ti papakpakan. Agtrabaho kamot anak ka. Ay, nawaw! Saan anasaya at anam na maam ti kwarta ti karelasyon mo? Masapul nga agbalin kamet a responsable. Aggagat kan agtrabaho ka. Tapno saan ama uma ti karelasyon mo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.